Pisano množenje i dijeljenje. Matematika, 3. razred. Danas ponavljamo. Množenje zbroja brojem. Množenje i dijeljenje s 10 i 100. Pisano množenje. Dijeljenje zbroja brojem. Pisano dijeljenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim. Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim. I redoslijed izvođenja računskih radnji. Množenje zbroja brojem. Imamo pribrojnike u zagradi i množimo ih brojem 7. Svaki pribrojnik u zagradi ćemo pomnožiti brojem 7. 5 puta 7 plus 3 puta 7 jednako. 35 plus 21 jednako je 56. 7 puta u zagradi imamo pribrojnike 8 i 6. 7 puta 8 plus 7 puta 6 jednako 56 plus 42 je 98. Ovdje u zagradi u sljedećem zadatku imamo 3 pribrojnika u zagradi. 5 plus 7 plus 3 puta 8. Svaki pribrojnik ćemo pomnožiti brojem 8. 5 puta 8 plus 7 puta 8 plus 3 puta 8. Jednako 40 plus 56 plus 24. Sve to zbrojeno iznosi 120. Idemo množiti i dijeliti s 10 i 100. 5 puta 10 je 50. Prisjetimo se, ako je 5 puta 1 5, onda je 5 puta 10 50. 14 puta 10 je 140. Broj množimo brojem 10, tako da mu s desna pripišemo 1 nulu. 6 puta 100 je 600. 8 puta 100 je 800. Broj množimo brojem 100, tako da mu s desna pripišemo 2 nule. 90 podijeljeno sa 10 je 9. 530 podijeljeno sa 10 jednako je 53. Višekratnik broja 10 dijelimo tako da mu s desna izostavimo 1 nulu. 900 podijeljeno sa 100 jednako je 9. 500 podijeljeno sa 100 jednako je 5. Višekratnik broja 100 dijelimo tako da mu s desna izostavimo 2 nule. Pisano množenje. 34 puta 2 jednako, podvučemo crtu. Znamo da množenje započinjemo od najmanje dekadske jedinice, a to je u ovom slučaju broj 4. 2 puta 4 je 8. 2 puta 3 je 6. 34 puta 2 jednako je 68. 37 puta 2 jednako. 2 puta 7 je 14. 4 pišemo, 1 pamtimo. 2 puta 3 su 6 i ovih 1 su 7. 52 puta 3 jednako. 3 puta 2 su 6. A 3 puta 5 su 15. 52 puta 3 jednako je 156. 49 puta 3 jednako. 3 puta 9 su 27. 7 pišemo, 2 pamtimo. 3 puta 4 su 12 i ovih 2 su 14. 49 puta 3 je 147. 84 puta 6 jednako. 6 puta 4 je 24. 4 pišemo, 2 pamtimo. 6 puta 8 je 48 i ovih 2 koje smo zapamtili su 50. 84 puta 6 je 504. Dijeljenje zbroja brojem. 30 plus 21 u zagradi podijeljeno sa 3.
Svaki pribrojnik u zagradi podijelit ćemo brojem 3. 30 podijeljeno s 3 plus 21 podijeljeno s 3 je 10 plus 7 jednako je 17. 54 plus 36. Pribrojnike dijelimo brojem 9. 54 podijeljeno sa 9 plus 36 podijeljeno sa 9. 6 plus 4 jednako je 10. Ovdje dijelimo 3 broja u zagradi. 14 plus 42 plus 56 podijeljeno sa 7. 14 podijeljeno sa 7 plus 42 podijeljeno sa 7 plus 56 podijeljeno sa 7. 2 plus 6 plus 8 jednako je 16. Pisano dijeljenje. 45 podijeljeno sa 3. Pisano dijeljenje započinjemo od najveće dekadske jedinice. 4 podijeljeno sa 3 su 1. 1 puta 3 su 3. 4 manje 3 su 1. 5 spuštamo. 15 podijeljeno sa 3 su 5. 5 puta 3 su 15. 15 manje 15 su 0. 48 podijeljeno sa 2 jednako. 4 podijeljeno sa 2 su 2. 2 puta 2 su 4. 4 manje 4 su 0. Spuštamo 8. 8 podijeljeno sa 2 su 4. 4 puta 2 su 8. 8 manje 8 su 0. Pisano dijeljenje s ostatkom. 46 podijeljeno sa 3 jednako. 4 podijeljeno sa 3 je 1. 1 puta 3 je 3. 4 manje 3 je 1. 6 spuštamo. 16 podijeljeno sa 3 je 5. 5 puta 3 je 15. 16 manje 15 je 1. 1 je ostatak. Znamo da ostatak uvijek mora biti manji od djelitelja. Idemo provjeriti. 15 puta 3 jednako. 3 puta 5 je 15. 5 pišemo, 1 pamtimo. 3 puta 1 je 3 i onaj 1 je 4. 45 plus 1 ostatak je 46. Podijelili smo točno. Idemo ponoviti pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim. 393 podijeljeno sa 3 jednako. Dijeljenje započinjemo s najvećom dekadskom jedinicom, a to je 3. 3 podijeljeno sa 3 je 1. 1 puta 3 je 3. 3 manje 3 je 0. Spuštamo 9. 9 podijeljeno sa 3 je 3. 3 puta 3 je 9. 9 manje 9 je 0. Spuštamo 3. 3 podijeljeno sa 3 je 1. 1 puta 3 je 3, a 3 manje 3 je 0. 153 podijeljeno sa 3. 1 ne možemo podijeliti sa 3, zato ćemo uzeti oba broja, 1 i 5. 15 podijeljeno sa 3 je 5. 5 puta 3 je 15. 15 manje 15 je 0. Spuštamo 3. 3 podijeljeno sa 3 je 1. 1 puta 3 je 3. 3 manje 3 je 0. Pisano dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem s ostatkom. 372 podijeljeno sa 5 jednako. 3 podijeljeno sa 5 ne možemo dijeliti, zato ćemo podijeliti 37 podijeljeno sa 5 je približno 7. 7 puta 5 je 35. 37 manje 35 je 2. 2 spuštamo. 22 podijeljeno s 5 je približno 4. 4 puta 5 je 20. 22 manje 20 je 2. 372 podijeljeno sa 5 je 74 i 2 ostatak.
Idemo provjeriti. 74 puta 5 jednako. 5 puta 4 je 20. 0 pišemo, 2 pamtimo. 5 puta 7 je 35 i onih 2 su 37. 370 plus onih 2 ostatak je 372. Redoslijed izvođenja računskih radnji. 500 plus 35 puta 8 minus 672 podijeljeno sa 3. Prvo ćemo riješiti zadatke množenja i dijeljenja. 500 ćemo prepisati. 35 puta 8 ćemo riješiti sa strane. 8 puta 5 je 40. 0 pišemo, 4 pamtimo. 8 puta 3 je 24 i onih 4 je 28. Napisat ćemo 280 minus, sa strane ćemo opet riješiti 672 podijeljeno sa 3. 6 podijeljeno sa 3 su 2. 2 puta 3 su 6. 6 manje 6 su 0. 7 spuštamo. 7 podijeljeno sa 3 su 2. 2 puta 3 su 6. 7 manje 6 su 1. 2 spuštamo. 12 podijeljeno sa 3 su 4. 4 puta 3 su 12, a 12 manje 12 je 0. 672 podijeljeno sa 3 su 224. Sada kada smo izračunali sve zadatke množenja i dijeljenja, zbrajamo i oduzimamo po redu. 500 plus 280 je 780, minus 224 je 556. Prisjetimo se. Kad imamo zadatke s više računskih radnji i zagradama, prvo se rješavamo zadataka u zagradama. Zatim množimo i dijelimo, a zatim zbrajamo i oduzimamo i ono što je bitno po redu. Jedna stara poslovica kaže: ponavljanje je majka znanja. Zato vježbajmo i ponavljamo što više možemo.